Mu cyumweru gishize agace ka Los Angeles muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika kari mu bibazo bikomeye cyane kubera inkongi y'umuriro. Inkuru zigaragaza ko inkongi y'umuriro yafashe ahantu hatandukanye icyarimwe, ikangiza amazu menshi ndetse igahitana ubuzima bw'abantu benshi. Inkuru ya VOA inkuru ivuga ko kuva kuwa kabiri w'icyumweru gishize inkongi y'umuriro yafashe ahantu hatandukanye mu mujyi wa Los Angeles, ikangiza hegitari 400 zirimo amazu y'abaturage. Abantu 16 barapfuye naho abandi 13 baburiwe irengero. Abashinzwe kuzimya umuriro baravuga ko umuyaga ufite umuvuduko wa kilometero 110 ku isaha ari wo urimo utuma iyi nkongi idacogora. Inkuru ivuga ko inkongi y'umuriro mu mujyi wa Los Angeles imaze guteza igihombo kibarirwa muri za miliyari, aho abantu barenga 100,000 bari bategetse kuva ahantu kubera umuriro n'imyotsi irimo ubumara. Abayobozi bavuze ko amazu byibuze 12,000 yamaze kwangirika ndetse andi yasenyutse. Inkuru ivuga ko abashinzwe kuzimya umuriro barimo bakoresha indege, bamwe bakura amazi mu nyanja ya Pacific bakanyanyagiza aho umuriro wamaze gufata bifashishije ibikoresho bitandukanye. Abashinzwe kuzimya umuriro barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bawuzimye, ariko imiterere y'ikirere iracyabatera ibibazo. Abaturage barasaba gukomeza gukurikira amabwiriza y'ubuyobozi no gutanga inkunga aho bishoboka. Kugeza ubu icyateye izi nkongi ntikiramenyekana neza, kandi haracyari amayobera ku mpamvu nyakuri y'izi nkongi. Muri make inkongi yatangiye kuwa 7 Mutarama umwaka wa 2025 yibasira ibice bitandukanye bya Los Angeles. Kuva ubwo ahantu yagiye hatandukanye hagenda hashya, ariko inzego zigiye zitandukanye nazo zirimo zikora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko umuriro wazima. Abashinzwe kuzimya umuriro bakomeje guhangana n'izi nkongi, ariko umuyaga mwinshi n'ubushyuhe bwinshi cyane birimo biratuma umuriro ukwirakwira byihuse. Abafite aho bahuriye n'imyemerere barimo baravuga yuko ino nkongi y'umuriro ibasiye agace ka Los Angeles muri California yaba ifite aho ihuriye n'ibyatangajwe mu bihembo byitwa Globes Leaders. Ni ibihembo byari byateguwe aho harimo hahembwa abantu bagiye batandukanye bafite uruhare rukomeye muri sinema ya Amerika. Muri bino bihembo harimo umukobwa wahagurutse agenda ashimira buri muntu wese wagize uruhare muri sinema ya Amerika, maze ageze ku Mana aravuga ngo ibi byose twabigezeho, ariko Imana ifite amanota 0. Muri make yashatse kuvuga yuko babigezeho bo ubwabo nta ruhare rw'Imana. Abafite aho bahuriye n'imyemerere bakavuga yuko ino nkongi y'umuriro yaba yabayeho ku bushake bw'Imana kugira ngo yereke ikiremwa muntu yuko ikomeye kandi koko ari umuremyi w'isi n'ijuru. Ibi barabishingira ku bitabo bigiye bitandukanye birimo bigaragara ahantu hamaze gushya, ibindi bitabo birashya, ariko hari ibitabo bigiye bitandukanye bya Bibiliya usanga bitarashya, ndetse n'insengero ugasanga hari zabashije kurokoka zitarakongorwa n'umuriro, maze bakabihuza muri ubwo buryo. Muri make inkongi y'umuriro yibasiye aka gace ka Los Angeles muri leta ya California, leta zunze ubumwe za Amerika, ikomeje kuba ikibazo gikomeye kubera izi mpamvu. Impamvu ya mbere ni umuyaga mwinshi. Umuyaga ufite umuvuduko wa kilometero 110 ku isaha uri gutuma umuriro ukwirakwira byihuse, bigatuma kugenzura no kuzimya inkongi bigorana. Indi mpamvu ni ubushyuhe bwinshi. Ikirere cy'ubushyuhe bwinshi muri aka gace gituma ibiti n'ibyatsi byuma, bikaba byoroshye gufatwa n'umuriro. Impamvu ya gatatu ni imiterere y'ubutaka. Uduce tw'imisozi n'ibibaya bituma kugera ahafashwe n'umuriro bigorana, bigatuma ibikorwa byo kuwuzimya bidindira. Indi mpamvu ya kane ni impamvu yitwa ibura ry'imvura. Ikibazo cy'igihe kirekire cy'amapfa muri aka gace
kirimo kiratuma ibimera byuma maze bikaba byoroshye gufatwa n'umuriro mu gihe wahagera. Izi mpamvu zifatanyije zituma inkongi y'umuriro muri Los Angeles igomeza gukwirakwira ndetse bikagorana no kuyizimya. None se nyuma y'ino muriro ni iki twakwitega ku hazaza ha Los Angeles? Ingingo ya mbere ni ibibazo by'umutekano n'imibereho myiza. Kubura amazu, abantu benshi bazaba bakeneye aho kuba, cyane cyane abatakaje amazu yabo mu nkongi. Ibi bizasaba igihe n'ubushobozi kugira ngo imiturire yongere gukorwa neza. Ubuzima bw'abaturage. Abaturage bashobora guhura n'ibibazo by'ubuzima birimo indwara z'ubuhumekero kubera imyotsi n'ivumbi bimwe biterwa n'umuriro. Ubukungu bwashegeshwe. Ishoramari mu bikorwa byo kuzahura ubukungu rizaba rikenewe, ariko ibikorwa byinshi bishobora guhagarara kubera igihombo cyatewe n'ino nkongi. Mu kindi twakwitega kandi harimo kunoza imicungire y'amashyamba. Ubuyobozi bushobora gufata ingamba zikomeye mu kurwanya inkongi, harimo gutera ibiti bishya, gukora ibikorwa bishya byo kugenzura ibyatsi ndetse n'ibindi byangirika. Hashobora kandi gushyirwaho amategeko mashya y'amazu ahuza imirimo yo kurinda inkongi z'umuriro mu turere tumwe na tumwe dutuwe. Abashoramari kandi bashobora gutekereza kabiri mbere yo gushora imari muri Los Angeles bitewe n'ibyago by'inkongi, bikaba byatera ubukene ku bahaturiye. Ibihe biri imbere kandi bizasaba ibikorwa byo kwerekana ko umutekano wagarutse mu rwego rwo kugarura ubukerarugendo. Muri make, ino nkongi izarangira isize ikibazo gikomeye cyane ku bukerarugendo bwa Los Angeles. Ntabwo twasoza ikiganiro kandi tutavuze yuko uno muriro ugiye gusigira isomo rikomeye igihugu cya Amerika mu kwitegura izindi nkongi. Abaturage bazakomeza guhugurwa ku bijyanye no kugenzura no kwirinda inkongi z'umuriro. Hazakorwa ishoramari rikomeye mu bikoresho no mu mahugurwa y'abakozi bashinzwe guhangana n'ibiza. Los Angeles ifite amahirwe yo kongera kwiyubaka no guhangana n'ibi bibazo, ariko bizaba igihe kirekire ndetse bigasaba n'ubushake bwa politike no kwitabaza inkunga zose zishoboka. Naha dusoreje ikiganiro cy'uno munsi nabateguriye, cyagarukaga ku muriro udasanzwe urimo wibasira agace ka Los Angeles muri California. Iyo bategura ikiganiro nkanakibagezaho, nitwa Niticha Moses. YouTube channel yanjye yitwa Niticha Moses TV. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bikugeraho. Ndabashimiye.